Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minang Pancang, teman-teman. Kali ini saya mau mancing lagi, teman-teman. Mancing ikan gabus, teman-teman, ikan papuyu. Oke, langsung aja ke spotnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Alhamdulillah langsung dapat nih, teman-teman, papuyu ikannya, teman-teman. Langsung nih papuyunya sangat besar nih, teman-teman. Papuyu mantap nih, teman-teman. Oke, kita taruh lagi, teman-teman. Kita pasang umpannya satu lagi nih, teman-teman. Kita taruh di sini, teman-teman. Semoga dapatkan besarnya, teman-teman. Oke, alhamdulillah dapat lagi, teman-teman. Udah dimakan aja nih, teman-teman. Wis, ini kan papuyu nih, teman-teman. Papuyu hitam. Wis, mantap, teman-teman. Papuyu hitam nih, teman-teman. Dan ini pancing ketiga saya, teman-teman. Semoga dapat juga nih, teman-teman. Kayaknya ikan besar nih, teman-teman. Di bawah, ke bawah nih, teman-teman. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Wis, ikan besar nih, teman-teman. Wis, ikan gabus rupanya, teman-teman. Gabus nih, teman-teman. Mantap nih, teman-teman. Wis, ikan gabus nih, teman-teman. Cukup besar nih, teman-teman. Oke, bro. Wis, mantap nih, teman-teman. Ikan gabus. Oke, kita lihat pancing satu lagi, teman. Wis, kayaknya ikan gabus ini, teman-teman. Wis, sudah dililit sama akar pohon nih, teman-teman. Wis, mantap nih, teman. Ikan gabus lagi, teman-teman. Wis, laris manis, teman-teman. Cepet dah. Wis, teman saya juga dapatkan gabus, teman-teman. Mantap, teman-teman. Oke, teman-teman, kita rehat sejenak dulu, teman-teman. Kita bikin teh manis dulu, teman-teman. Menghilangkan penat, teman-teman. Bikin teh manis dulu, teman-teman. Oke, kita isi air panas nih, teman-teman. Wis, mantap nih, teman-teman. Wis, sudah cukup nih, teman-teman. Kita tambah sedikit lagi. Oke, teman-teman. Tutup lagi, teman-teman. Kita aduk dulu, teman-teman. Oke, kita cukup aduknya. Kita tambah air dingin sedikit, teman-teman, supaya cepat diminum, teman-teman. Wis, teman saya pancingnya dimakan lagi, teman-teman. Semoga dapat kembesarnya, teman-teman. Wis, kan kecil, teman-teman. Dan saya coba casting, teman-teman. Wis, alhamdulillah dapat lagi, teman-teman. Ikan gabus nih, teman-teman. Mantap nih, teman-teman. Wis, bro. Mantap, teman-teman. Ikan gabus. Oke, kita ambil, kita angkat langsung aja, teman-teman. Ikan gabus kocolan nih, teman-teman. Mantap, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke spot berikutnya, teman-teman. Semoga dapat ikan gabus lagi, teman-teman. Kita coba terus, teman-teman. Semoga dapat ikan gabus lagi, teman-teman. Oke, nggak mau makan nih, teman-teman. Kayaknya udah cukup ini, teman-teman. Kita udah banyak juga dapat ikannya. Oke, sekian dari video kali ini, teman-teman. Jangan lupa dukung channel Minang Pancang, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Semoga video kali ini bisa menghibur, teman-teman. Sekian, terima kasih.